Kigali Focus. Kabaye muri Sudani ubwo umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Force wongeye gukora mu rurerwa ku banyasudani wishora mu isoko rya Omdurman mu nkengero za Khartoum, ubundi uterayo amabombe yahitanye abagera kuri 54, abandi 158 barakomereka bikomeye, ibiza gutuma ino mibare y'abahitanwe n'icyo gitero iza kwiyongera. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ku wa gatandatu tariki ya 2 Gashyantare yerekanaga abantu benshi bakomeretse n'imifuka y'imirambo birunze mu gikari cy'ibitaro. Nk'uko abatangabuhamya bavuganye na AFP babitangaza, ngo ibisasu byaguye ku isoko mu nkengero za Khartoum, umurwa mukuru wa Sudani. Byaturutse mu turere tugenzurwa n'ingabo za Rapid Support Force mu burengerazuba. Gusa Rapid Support Force bo barabihakana bivuye inyuma ko icyo gitero batakiri inyuma. Isoko rya Sabrin ryari ryuzuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Ibisasu byatewe byahise bitera abantu benshi bakomeretse kujya mu bitaro bya Al-Now, rumwe mu nzego zita ku buzima za nyuma zigikora mu karere, dore ko ibindi byose byagiye bifungwa. Nk'uko amakuru agera kuri Kigali Focus abitangaza, ngo muri iki gihe ibi bitaro nabyo bifite ikibazo cy'ibura ry'amaraso, ibitambaro kimwe na brancard zo kwimura inkomere. Kugira ngo bahangane n'ikibazo cyo kubura abakozi, ihuriro ry'abaganga muri Sudani ryasabye abaganga n'abaforomo bahari kujyayo kugira ngo bafashe inkomere mu gihe imibare yakomeza kwiyongera. Ku rundi ruhande kandi, abasivili 2 bishwe mu gitero cyagabwe hakoreshejwe indege mu gace kagenzurwa na Rapid Support Force mu majyepfo ya Khartoum, nk'uko byatangajwe n'ihuriro ry'abatabazi bihuse rigizwe n'abakoranabushake. Mu cyumweru gishize kandi, ingabo za Sudani zagabye igitero kinini cyo kubohora uturere tumwe na tumwe tugenzurwa na Rapid Support Force iyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hemed. Impamvu nyamukuru y'iki gitero kwari ukugaruka kw'abasirikare ku cyicaro cyabo nyuma y'amezi 17 baragitaye kubera ingabo za Rapid Support Force. Ngaye nguko ibiri kubera Khartoum, ni ukubasengera. Twe twari Kigali Focus mu ijwi ryandanyuzwe Bruce. Kigali Focus.